Danas na Svetski dan populacije mi smo dali nekakav mali doprinos podsjećanju građana Srbije i države Srbije u kakvom problemu se naša otadžbina nalazi. Dali smo i predlog rešenja i predlog promena i predlog nacionalne strategije za poboljšanje populacione politike i za povećanje nataliteta. Mi recimo od 2002. do 2008. godine za 6 godina izgubimo čitav Kragujevac. Na godišnjem nivou gubimo grad veličine gotovo Vršca. I država koja nije uspela, koja je na prostoru bivše Jugoslavije imala neuporedivo veći natalitet nego recimo Hrvatska, stopu prirodnog priraštaja veću nego recimo Hrvatska i Slovenija, danas je, verovali ili ne, daleko iza Hrvatske. To znači da nisu samo i nisu jedino ekonomske mere, a svakako da ekonomske mere su neke od ključnih mera, ali državni podsticaj, državna pomoć, želja države da pokaže da su joj deca važna, da je budućnost važna, da su joj mladi važni, je nešto što mislimo da mora da bude promenjeno i da mora da postoji drugačiji odnos u budućnosti. Mi ćemo tome posebnu pažnju da posvećujemo, jer bez toga neće biti ni Srbije, niti će biti ove naše dece. Danas smo podelili nekakve i sitne poklončiće i priredbu malo organizovali. To je tek toliko da se deca malo i po ovoj vrućini zabave, ali i da pokažemo šta nam je nakana i namera u političkom smislu da u budućnosti radimo. Pa mi smo spremni, pobedit ćemo ih kad god hoće, ali je problem u tome što bi oni opet da troše narodne pare, a ne svoje. Za sve troše narodne pare. Pa sada vas pitam, a kako je obrazloženje ministra Obradovića da jedne izbore imamo u decembru, a druge da imamo u martu? Pa ćemo 2 puta, nama su govorili nemojte da idemo na izbore, to je trošak. A sad izgleda im više nije trošak. Sad nije važno kako, samo ako oni mogu negde da uštinu nešto, samo ako mogu negde koji procenat više, neku fotelju više, neki upravni odbor više, još negde nešto da ukradu, da otmu i to im je sve. Neka imamo izbore da imamo izbore na svim nivoima, o istom trošku sve, da ih lepo počestimo na svim nivoima i da tu priču završimo. To u 2 dela, pa će malo da kradu na ovome, pa će da kraduckaju na drugom, pa će jedna kampanja za ovo, pa druga, pa prvo ljudi su siti, a drugo ljudi neće da bacaju pare na to. Pre svega potrebna je volja ljudi koji vode ovu zemlju i da vole ovu zemlju i da žele da poboljšaju natalitet. To ova vlada nije pokazala sa svim nadležnim institucijama na čelu sa predsjednikom Srbije, jer je 2006. usvojena strategija koja je doživjela potpuni krah. Na osnovu te strategije formirana su razna tela i sve je ostalo mrtvo slovo na papiru. Svi naučnici, ljudi od struke ukazuju gde se Srbija nalazi, a od 2006. ništa se ne radi, strategije, znači mrtvo slovo na papiru. Mi nećemo da usvajamo strategije i da budu na papiru. Mi hoćemo, znači, da ova zemlja se podmladi preko naše nacionalne strategije koja će poboljšati i epicentar i strategije porodica, promocija porodice, materinstvo i briga o deci.